Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Defense Minister Rajnath Singh hakini kising ul penyat ya jingalang ban priang ya nuclear powered submarine jang INS Aridhaman kabalong ru kabalai hapo ka India Visakhapatnam. Kani ka submarine kan long kum shibenta jang Arihan class of submersible ship ballistic nuclear SSBN bat shibenta jang strategic weapons program ban yok ban trai hapo ka jingpet jang strategic forces command. Kani ka submarine ka khia kumba 9,000 ton ha kabala shna ru yaka ha India bat ru lapan kam kumba 90% kitiar bat ki jing start ki badan hapo kari bat ru lala ru ban penya yaka ha ka speed kumba 1,000 km/h hapo ka INS Aridhaman kan la ru ban kit yaki nuclear bomb yaki bala ban siat napoh ka INS Arihan kadeka nuclear submarine ka banengkong ru balashna hapo kari yakaba la shimti hausnam ajar kan rio bot sa INS Arigahat hau August ajar apusang dagba shimti yak INS Aridhaman ka India kan long ka wayna kiri jang ka perthai ka badan ki nuclear submarine kum ka United States, Russia, United Kingdom, France bat ka China.